hands together for Jesus. You're welcome, sir. Thank you. Praise the Lord. Me in Niger, in Nigeria, West Africa, in Africa. Praise the Lord. Tonight, I will receive. And you will find in your life tonight that God is so good, not just to the world, but to you. To me, God will be so good tonight. Let's pray together. Father, we thank you at this time. We bless your name for what you have done, for what you are doing, for what you continue to do. Lord, we thank you. We praise your name. And we come with great expectation, knowing that you are the God of all possibilities, and there is nothing too hard for you. We're asking tonight that your thoughts transform, turn around every life in Jesus' name. The request we have, the desire we have, the prayer we pray, and everything we're expecting, that tonight your power will get everything done in every life, everywhere, in Jesus' name. Confirm your power that can do all things, confirm that in every life. We know it's done. It is done. In Jesus' name we pray. God bless you. You can sit down. Tonight we look at Psalm 107. And we're reading from verse 20. Psalm 107. Reading from verse 20. He sent his word and healed them. He sent his word and delivered them. He sent his word and saved them. He sent his word and sanctified them. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. It's the word. He sent his word. He empowered them. He sent his word. He did a creative miracle in their lives. The miracle were what? Of salvation, of healing, of deliverance, of sanctification and holiness. The miracle were one of the power of the Lord resident within us. That miracle comes for the body, for the soul, for the spirit, by the word. He sent his word and healed them and delivered them from their destruction. Deliverance has come to you. And that deliverance comes amlima penutete ikele Yesu pe enyame nukunu penutete ikele Yesu pe nyame enuton ye makpo letepeya enugbato doyoyo to enya ikewo dodame doyoyo to dolele de pepe doyoyo to enya yo doda yepe nya yo doda lame eye evelia yenyebe na ho jesio baple nukunuo pehoho nukunuo ple jesio le fiensia amen la gbeomea na ho nukunu ple jesi le wonu chila me nukunu ple jesio ava le wolu me le wo gbogbo me nukunu ple jesio ava eye sokudo gbedo to da yo kata womnelea donchi ato jipo ava na o eye esia anya nukunu ple jesi le Yesu pe kome
nukunu kple dzesiwo xɔxɔ gblɔ be maxɔ dzesi gblɔ be maxɔ nukunu eti dzadza wɔe bena egbewa alo fafa wɔe bena gbewa dzo na xɔ nukunuwo kple dzesiwo eye etɔ̃lia edziɖoɖo ɖe Mawu ƒe nya ƒe ntete ŋuti na ɖo dzi ɖe ŋuti na ku ɖe ŋuti na ku ɖe yeƒe nya ƒe nutete ŋuti mehia be míado go yeƒe nya etsɔna míado go le yeƒe nya mo yeƒe nya etsɔna ŋusẽ tso dziƒo vana eye míate ŋu aɖo dzi ɖe yeƒe nya ƒe nutete yeƒe nya te wɔna nuwo katã míaɖo ŋku míaɖo dzi ɖe yeƒe nya ŋuti eye yeƒe nya le dɔ wɔ ge le agbo me le fiesi ya yeƒe nya le dɔ wɔ ge le wo luʋɔ me le wo gbɔgbɔ me le wo ametsia me le wo susu me enu yiwo katã hiã be woawɔ ne ganye nuwɔwɔ ƒe nukunu hã ava me le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me dziɖoɖo le yeƒe nya ƒe nutete katã ŋuti míakpɔ enu gbãtɔ yenye dɔyɔyɔ gblɔ be mahaya gblɔ be makpɔ dɔyɔyɔ ne wo ŋutɔ nenye bena yeƒe nya ele vana ye eye ale yi ke wole yeƒe nya dɔ ɖo ɖe o eye enya mɔnu yi ke zam wole emɔ yi dzi ye nukunua ato ava na woa yenye Mawu ƒe nya eye na le to ɖe nya ŋuti na ʋu wo dzi na nya la na ʋu wo susu na nya la na ʋu wo to axɔ nya la wo gbɔgbɔ na ɖe mɔ bena enya ne ke ɖe yeƒe gbɔgbɔ me eye ne le esia wɔ ma na ɖe yi ke age ɖe agbo mea yenye dɔyɔyɔ to yeƒe nya ɖoɖo ɖa me le Mateo ƒe agbalẽ ta nyi maxli tso kpukpui enyilia dzi Mateo ta nyi tso kpukpui enyilia makpɔ kpukpui enyilia eye aʋafia la ɖo enu gblɔ bena Aƒetɔ medzem be nava ge ɖe nye xɔ te o ke gblɔ nya ɖeka ko gblɔ nya ka hã gblɔ nya ɖeka ko enya koe la yɔdɔ gblɔ nya wa ɖeka ko eye nu yiwo katã ko me hiã ye enu yiwo katã hiã na ma yenye be nye dɔtsɔla ƒe lãme nese fiesi ya wo dɔtsɔla ƒe lãme ase le gblɔ be o mɔnyagblɔla subɔla ɖeke mele asi nyɔ ɖe o subɔla le asi woe wo asia subɔla woe ewɔna dɔ na woe wo afɔ yi ke kpena ɖe ŋuti o afɔ wa ye kɔ na wo tso afi ɖe yina ɖe afi bubu afɔ wa le wɔ dɔ na woe wo susua subɔla woe eye nu yiwo katã le nutinuwoa wo subɔ na wo wo dzi edzi yi ke nana be eʋua eɖina sa le lãwo me katã yina teƒe sia teƒea edzia le dɔ wɔm na woe ayikuwa ele dɔ wɔm na woe eye wo dzɔfitɔwo wole subɔ o nu ka ye nate ŋu awɔ ne dzɔfitɔwo mele ya gbɔm yina le gbɔgbɔm o eye nu yiwo katã le dzɔ le wo ŋutilã ƒe teƒe sia teƒe ŋutilã yi ke ɖo la subɔ o eye abɔ wa edzetsi magate ma le naɖeke o megate le naɖeke wɔm na wo eye wo afɔwo magate ma wɔ naɖeke o ŋusẽ ɖeke megale me o bena ɖe eƒuwo na wɔ dɔ nyuie ɖe o eye wo gbɔgbɔa etso le ɖiɖi ye le be o mele ku la o gbɔgbɔ tsiƒo nam la eye dzɔfitɔwo megate le wɔ dɔ eye teƒe yiwo wodze be nanɔ anyi ɖoa mate me agana anyi o eye magate anɔ agbe nyuie o eye wo nutinu vovovowo yi ke dze be woasubɔ o vɔ wo megale subɔ o nyuie ɖe o ɖe gblɔ nya ɖeka Yesu gblɔ nya ɖeka eye nye nutinuwo akpɔ agbe fiesi ya lãmesẽ ava na wo eye matemi ɖe sia ɖe ke le agbo me aɖika sia ɖika yi ke le agbo mea fiesi ya eyi ke ŋusẽ ƒe nya le do yi ke dɔyɔyɔ ƒe nya le do yi ke gaɖeɖe ƒe nya ele ɖo gbɔ le teƒe ke ne le eyi ke ne le ese ma eyi ma me tututu yi ke ne le ese ma eyi ma me tututu nukunu wa ava me na wo.
abedoa le asika ge agbe womchi eye nutu ya enya nuya ya eye enya ya re me hia be wa afafio mekosebe fiesi ya ike na dogbe na doyo amono ja dogbe na doyo ofa na fiano favi me va na do afifa famolo vo mawu nya be hohome mawu be nya elefa gbowa enyama yeso na doyo vana nyama yeso na de papa vana enyama yeso na kade de kena de akpome eye nutu ya me fa notere yesu ponkume la vive pam o be yesu o nye dotola che dola o yesu gbede chinyela o yesu me so makoko so ba dade fosa me kwiachi alo o yire fosa me kwiachi joba le chikpo joba le duwe joba le mli awo eye le dowli le chaka mo le jepema awo nutu ya gbobe nya ni me hia nu mokata yesu plonya le kapeko eye nye dotola bela me ase fiensi ya do yo ye maso na gbo le yesu penkome minami akpokwe asiekelia le kpekpe asiekelia me eglobe na elabe na nyeha menye amesi le nusete eye asrafo le nyeha tenye eye na me plona amesi abe yi eyina ele globene benye chamele nusete ebe mele nusete eye menye be enui la sinya efana meto nyenya gboglome nutete ike la sinye nous sommes que la signe et nous sommes bena manabe amekpeto de na soncho tepere aide tepe bubua menyi bena nye amechi gotata awo enu okata o le nyenya tiame le ebe avafia ye menye eye asrafo o le tenye eye na meglo enya eye na meglonya na amedebe yi eyina eye nemekplo na amebubu nemekplo na amesia be yi eyina nemekplo na amebubu be na va evana mikpa bebe nyeme hia be ma dori olo nemechibe asrafo maneva afafia menye eye mekpachede tie mekponu sende tie eye nyenya esona nuse so yina eye enu yo kata ko hia be yesu enu yo kata ko hia be ma wa ye ko be makplo be we ayi ye oyina na me probe fa evana eye wo gbulo ebe na me gbulo na nye dochola bena wo esiala ewone minyanya igblom nutu yale gbulo bena di ele gbulobe ebe soja alofa de ka yele tenye eye wo do metode ke me pomo agbe tododo alo agbe nyenya ji wowo wo do metode ke me pomo wo kata ye ne me gbobe wo la yi la edo la yiye eye ele gbobe wo ya yesu ewo yesu yala wo ya abeto ye nenye wo ya nusen la siwo wo ya totete la siwo abale kenye kanu sen la signe de soja alofa de kajia menye mehwese be wo ya ne kpo nusen de alofa nusen alofa de kade alofa de ka le kpo nusen de dololo katanji eye dokita ope nyachi gbalewa we ane kpo nuse de nuse blibo nuse alofa de kade alofa ji de dolelo katanji eye ale ke konye chame glona na soja be soja yi eye soja yi na eye me glona soja be soja va eye asrafu avana ele probe yesu glonya de kapeko nutu ya hoselesilo o probe nyecha hosela sinye menya vifa fa pe hose yolo va hose la signe medene doli gbabe hose la signe menye avifa fa pe hose yo nenye vi eye ne lejibe ya dunu ye towo ple no adoda si ponkume nawo bena wa nawo nu na dundime eye yesu le gbobe bia eye wa nawo ebe ji eye nakpo ebe pohwa eye wa hwi nawo
eye wo gblɔ be ame sia ame yi bia nu la xɔna eye ame si dzi nu la ekpɔna nu eye na ame ke le ʋua ƒom la wo ʋui nene ebe mia dometɔ kae li ne yi be vi le si evia bia akpɔnɔ evia bia abolo la va sɔ kpe ava na ɖevi ma eye ne be ɖevia va bia akpa la wòava sɔ dan asɔ nea ye ne ɖevia va bia kloklo zi koa wòava sɔ dziɖegbe ane o ebe ne mi amegbetɔwo ale mi vɔ̃ɖi mienya nu nyuiwo nana miaviwo la aleke gbegbe ye aleke gɔ ye mia fofo si le dziƒo la mana nu nyui ame siwo le bia mo ma hã ne le bia nudinu ɖuɖu ɖe ne le hia nudinu ɖuɖu ɖe ma va yi ɖo enɔ gbɔ ko anɔ gblɔ be nɔnye nam nu maɖu nam ye ko nato avi dzi anɔ fa avi anɔ gblɔ be mama nye ma da si o nadzo egbe nye me le asi ɖe ge o nadzo ne egbe ɖe ko la nam ɖu maɖu gbɔ kafi enɔ ne le numa ma nɔ la kpɔ o nu ka le dzɔ ɖe ɖevi ya dzi o vɔ ne le va na bia yeƒe dɔda sie wònye be ɖe wòana wo nu naɖu wòana wo abolo naɖu wòana wo dɔyɔyɔ wòana wo gaɖeɖe wòana wo nukunu agbɔna na wo egbea amen ale mina ne mia akpɔ avifafa ƒe xɔse tasi le avifafa ƒe xɔse ma ŋuti eye kakaɖedzi ƒe xɔse ne nɔ asi o ebe ne me ka asi ye ƒe awu ŋuti ko la ma kpɔ dɔyɔyɔ kakaɖedzi le si avifafa ƒe xɔse ma ɖe nye ɖa le ɖokuiwo me eye egbeɖeɖe ƒe xɔse ne nɔ me o abe dzosua yi ke le aʋagbe dzi ebe ɣe nɔ te le afi ma eye ɣea tsi teƒe ma ema enye xɔse ke de na se avifafa ƒe xɔse aɖe de ɖa le ɖokuiwo me eye Kalebu ƒe xɔse ne ge ɖe me o eye nagblɔ be ɖe ebe fifi ɖe mexɔ ƒe blaenyi-vɔ atɔ̃ vɔ ŋusẽ gale ŋutinye abe ale yi ke wonɔ ŋutinye eƒe geɖewo nye si va yi sɔ to ma sɔ nam ele be ɖe xɔse ma tɔgbe ne nɔ mia si xɔse vitɔ xɔse ʋɛtɔ ma yi ke nye avifafa ƒe xɔse ɖe nu ma dzo eye nubabla ƒe xɔse ne nɔ asi o eye wogblɔ be ɖe ebe nye ma gba nubabla yi ke me bla gba kple mi o eye me gblɔe eye enu yi me gblɔ la eye ma wɔ eye nubabla ƒe xɔse ne nɔ asi o ewoe bla nugba kple Mawu to mía Aƒetɔ Yesu Kristo dzi eye nubabla ƒe xɔse ma ele naɖe wɔ ge le agbe sia agbe me gblɔ be awɔ dɔ le agbenye me gblɔ be nubabla ƒe xɔsea awɔ dɔ le agbenye me Aƒetɔ abla nugba kple mi eye wogblɔ be nu sia nu yi ke wo la nabia le Yesu ƒe ŋkɔ dzia ele wɔ ge na wo gbakple nubabla ma ɖe leke mate ma va ɖo Mawu gbɔ koa eye metrɔ yi ɖe Bibla ƒe gɔmedzedze ke eye magblɔ be o nye me le asi ɖe ge le nutsi na tso egbe koe o mi to nu ma ŋuti dziɖuɖu ƒe xɔse ɖe ye ma le aʋafia ma ŋuti ebe na ɖe wobe mehiã kura be Yesu nava nye xɔte o ɖe mehiã be nava kasi nye dɔtsɔlɔ ɖe mehiã be wo ya nava va wɔna ɖeke o gblɔ nya ɖeka ko eye ne le gblɔ nya ko nye dɔtsɔla ƒe lãme ase fiasi ya ma gblɔ nusẽ ƒe nya tso teƒe ya eye nusẽ ƒe nya aɖo gbɔ le aƒea me aɖo gbɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me eye mina ne enuwɔwɔ ƒe xɔse Mawu ƒe nuwɔwɔ ƒe xɔse Mawu ye gblɔ be mele nu yeye wɔ ge eye gblɔ be fifi ebe ado la alo mi mele kpɔm oa ebe mana mɔtata ava gbedzi eye etsi ado le tɔsisi aŋɔ le gbegbe wo gbegbea etsi aŋɔ ema ye nye nuwɔwɔ ƒe xɔse eye Mawu ŋutɔ ye gblɔe bena mele nu yeye wɔ ge ebe mele nu yeye nu yi ke menɔ anyi kpɔ ne le ɖo dzi ɖe Mawu ŋuti eye ne va Mawu gbɔ ɖe ye le dza do gbe ɖa ɖe kakaɖedzi ƒe xɔse ɖo la nɔ asi o esedede alo gbeɖeɖe ƒe xɔse ɖo la nɔ asi o Kaleb ƒe xɔse ɖo la nɔ asi o eye nagblɔ be Aƒetɔ nubabla ƒe dzixɔse le mía si Mawu ye dziɖuɖu ƒe xɔse le mía si Aƒetɔ nuwɔwɔ ƒe xɔse nu yeye wɔwɔ ƒe xɔse le mía si eye nu yeye aɖe age ɖe agbo me enu nyui ɖe age ɖe agbo me gblɔ be nu nyui ɖe age ɖe agbenye me gblɔ nya ɖeka pɛ ko gblɔ nya
de kako e nye dochola pe la me ase e la bena ne me gblɔ na srafo ya be yi e yina e ne me gblɔ na bubu be wo ya vala e vana mina mia kpekpu wolia le kpekpu wolia me ke esi Yesu se la epe mo woya eye wo gblɔ na amesio le yo me la bena vava me le gblɔm na mi bena le Israel me ha la nye me kpɔ nenem jikɔ se sia tɔgbe kpɔ o nyaka nu kan ti Yesu gblɔ nya ya do ame yo me le gbedom da croa o ye ole dare obe nyeme la si de gelencho na jo nyeme la si de gelencho la nutu agbabe de nya nyeme hia nya mo gbronya de kako enye dochola pe la me ase eye Yesu gbobe eya ya hose pepe hose ya nyeme pe togbe po ebe ale hose si atogbe ya nyeme pe po nyeme pe le Israel po o minami akpapupu wi etonlia le pupu wi etonlia me eye Yesu gblona avasia labena egbona avasia labena hey enu yi jim nyale mala enu yi jim twale ayema ebede Yesu lele kpoma me pache de asrafo alofa de kaji na me degbe na soja de kabe wola joyira eyina eye Yesu le gbobe le nyaike wonto le glonua ale wonto ne glota mokpokpo ikele wonto asiota dikose ikele asiota le nyenu sekple nyentete me hey eye wo dochola pe la mese gbobe apeto me kwese gbobe apeto me kwese alia ye wa famena o gbobe amen and his servants. Eye yepe dochola pe la mese le nenem gapopo maji tutututu gapopo yaji tutututu eyi isi ame tutututu le fiensi ya tutututu le doyoyo kpoge le Yesu ben kome wo ji akpo doyoyo wo gbogbo ahaya wo lupo akpo doyoyo eye wo pome blibo akpo doyoyo fiensi ya le Yesu ben kome doyoyo kpokpo to yepe nya dodo dame enu velia le tepeya enu velia yenyebe na ho nukunu na ho enu ho cho yepe jesio ple yepe nukunu ome na ho yepe jesio ple nukunu do wo pe agbaletave le do wo tave pipi brave fove ebe mi Israel vio mi senyala ela bena wo ya irare enyame ye wo chovana nala menye besi na no pupudoko alo na vifam ano memlemle anyigba alo an menye benade no meye nukunu atona o nukunu wa etona nyalame eye Petro le gbobe mi Israel nucho mi senyala be Yesu Kristo Israel nucho mi do to nyasiawo Yesu Nazareth tola nuchu sinuchi mauna pedodo jimi le to nu jochuo ple nukunu maudo peji mikpa le do de pepe mea ne hia ehia be na koda se di gbale efukula go ha ehia da se di gbale eye driver dokita ehia da se di gbale eye edosia do ike ne wona me ya ehia be pedodo jide achekpakpa pedodo jide na nonchu ne pedoji ma mela si o minamia cho abe dokita ene pedoji gbale mele si be wa wodo o eye jowe le do awom eye judo no la o agbonugla onya be nene ma olea ola va ola gba yepe homa yepe dokita yepe kojima wa keke vane yepe pedoji gbale alesi da sedi gbale alesia elano do wom bobuere eye Yesu Kristo a pedoji ma udo peji ma una pedoji jipo do pe Yesu ji nu sele Yesu si so jipo amisi so jipo le Yesu si eye Yesu re da sedi gbale de kakaji kekia godo Yesu Kristo yenye Amerike mauna pedodo jimi le to nu jochuo pe nukunu pe jesio fikaye nu kanche na joire amebubu bo ye amebubu maike gbone ya pedo
ji melesio vo obe mawu wonu josuo to Yesu Kristo maji le miadome eye mianto mienye eye nukunu gedewo gbakple jesi gedo ole miasivo eye gbagbato me nukogbe dede gedo yike mawu wo to Yesu Kristo penkwaji mianto mienye mawu we to Yesu ji le miadome eye abe ale ke mianto mienye ene eye egbea nele nu metoto awoge brobe amen nukunu kple jesio ava me la gbo me brobe amen mebe nukunu kple jesio le mau nya penu ma dogbeda nukake wonyele agbo me a wonto na yue agbo na de mau wonu ya nam nukunu wala vado na o nudodo wa vado na o vo ela bena nyele dogli le yo Yesu wa mau do peji mau ne da sedi gbale mau ne nuse mau ne nse mau ne amesisi cho jipo minami akpokpi blane vovi le kpokpi blane vovi liamia eye wono apostolo penu fiafia kple khabobo abolo kaka kple gbe dodo dame le kpokpi blane vo adelia me azon eye gbesia gbe wono agbejo kome kple dame deka eye wole abolo kam le apesi apeme eye woduanu kple jijogba kple jimekoko hele mawu kafun pro amenuveve nukunu kple jesi gedewo va meto apostolo ji eye kpikpi blane vo etonya nukanchi o wonu si ado miacha minye Petro le gbobena mikpomda nuk ebe sika ebe pomda sika kple klosalome le asinyo ga kenu ike la sinye la ese ma chona o le Yesu Kristo Nazareth tola penkoja titre ne la zo azoli eye wo titre eye wo zo azoli eye maupe nusea edezon to woji eye tekunoma ike no gbedo hwanu no nu biama tekunoma ekpo doyoyo eye maupe nusea maupe nya le Yesu Kristo penkwajia ye nanu tuma kpo doyoyo eye wo kpo haya wo titre gbemagbe re tikpo la mokata penukume Maupe nous se ava, nous se ato jipo adidi de wocha jio le Yesu penkome. Brobe nous se ava jiye. E nous itanele toaji le radio gbore le lekpoge aswasiwo eye nu iko hiabe na wori yenyebe na yo Yesu penko ne mele Yesu penko yomade na chaka gbakple nu koma na honu koma jise eye na doji de nu koma ji nukunu avamele agbe amome nukunu kple jesio avamele agbe ome nu wowo penu se nu ye wowo penu se agede nu chilawame eye enu hia le nu chilawame nu ike gbojo nu ikule nu chilawame agbe agede mele Yesu penkome nukunu kple jesi avamele agbe ome maupenu wowo penu se agede agbe ome eye agbe agede nu chinu ome ye nukunu avamele agbe ome le Yesu Kristo penkome to maupe nyame ye donc weji to ye pe nyame nu sele nyame to Yesu Kristo penkwaji maudo penu komaji pedodoji le Yesu Kristo penkwame eva mevo blobe nouveau nyowa ojo blobe nye kuhia evo blobe nye dolelowa evo owenu nye avifafa wadi mava nasi kokode keke Yesu pe wadi Yesu Kristo pe nuke atem aklo nouveau nyoda o nubu bade ke melo negbe Yesu pe wakoe nye adatia mele fangbe siagbe kake adatia matem aklo nouveau nyojo o nuke atem awe Yesu pe wakoe menye avifafa yo Yesu pe wa
alevi pe hua eye ne le do dzi de Yesu pe hua nti ehuma ike kode anyi le Calvary pe etola dzi eye ne nye bena Yesu Kristo dogli gba bena o we nouveau eye ne le yo Yesu pe nkoa dolele wa edola dogoe eye ne le yo Yesu pe nkoa ku khima ikele agbome edola dogoe nukunu kple jesio vaname to Yesu pe nu kwadie nu se le Yesu pe nkwame totete yike le Yesu pe ame eye Yesu popu yike o kode anyivo eku le taovola o ya maga kunu vo la ope kuke o gbe amen Yesu khefia efeblibua ekhefia letao mega hiabe o ya na khefe de ode bena Yesu avifafa so le fede khema aode Yesu khefia vo eye nu sia nu azon osu tonye gbelela gbe nu katanye tonye vo Yesu la wela gbomele Yesu pen come eye ogbona mi le pupu wi nelia me minami akpapuku wi enelia ebe mi hwese eye wo to hose to gedo so pe Kristo to o nusu o pe nyonu o pupu wi atonlia le pupu wi atonlia ale gbegbe bena wo to na dono o so dana do moto eye wo dana o de moto bena o ne Petro vaina Petro pe fovoliko ne jewochi in those apostles that he had sent ye pe fofoli ne jewo do metoroji Petro pe fofoli o do meto gedo la fima o me po Yesu o me jesi Yesu po voa o po Yesu le apostolo mome I'll be all right tonight. Oh, brother, never in the word, you'll be all right. I will be all right. Nemes pa Yesu amakpo haya nuku yo gban olabu eye klibo to ola titre wa so asoli ame yo gbojo wo ti anyigba nu sene keme galomo wo nu vo gba o gudu ye wo pli wo to pli o jagpapa bu gake o matem adole nu vo pe jojo me mamu o matem adole nu vo pe agbe mamu voi Yesu yenye de lao ne le ho Yesu dise abed de la enea nous vont pe ameji dudu mala na doleme edemi abe ale ne le kpoya adeo ne mie kpo Yesu kola edenagami fiensi ya na de nuku de Yesu abe wo de la ene eye Yesu evali eye elecha ele wonunye ele yodo ele dega ameyoji abosam du ameyonye abosam pekluvio ele tukao ele abena mawu ligbakli eye Yesu ligbakli o Yesu yenye eyamake echoivayi egbe so ide mavo me eye wo gbulo bena Petro pe fofoli ne Petro son vali ya ye pe fofoli na te wo do metodoti eye le pupu wi adeliame eye wo va me ame gbogbo odo to kopo me to juo me va Jerusalem eye wo cho wo pe dono o va do moto o cho pe dono o bena ame yo me gbogbo makole a eye wo kata o po doyoyo eye wo kata o po la mesese eye o kata o po la mesese blibo minya Kristo ye kpotonye eyamake echoivayi eye enu Yesu wo pe gedegedo ovaya ekpotole wom egbe gakela elebe hosi afodede matututu ike amemo wole eyi mamea nyachamya wonene pe afodede elebe jidodo jikose ike no amemo mele yi mamela jikose matutu na no nyachamya si Yesu Kristo penko Yesu penko de yewu na nusia nunu eye kwana nusia Yesu penko yenye wope mokpokpo Petro deka nku agbato po nku
deka ye etokukuto peto le hu eye epuyo cha deka ope ebe o eyo kuhinya penkwa o menene mayo egbabe wo katan yike me gbogbo makoma le wo katan yike nye nouveau lao yo kokova kwa wo katan yike dogbe da mamleto kwa wo katan wo podoyoyo o kata kpọrọ mese eyo do o kata la o kata ikele rajo agbo o kata ikele afiame o kata ikele toji le hamemeda o kata ikele tepema ni ekpodo yoyo fiesi ale Yesu penkome esi Mieux va bakple jikose ma pepepe ale keko oton wo tutututu bakple jipe nonome tututu ike no chawosi bakple mokpokpo ike no chawosi bakple jikose ike no si yo ho apeto ajise bena mia dogbeda le fiesia ye wonto na yoku hiwa na mawu ne mawu nyagbola me gawe ohare brobe nyento me yue imegbule eye apeto ase eye nye jipe mokpokpo ava mena ochane ne ma le Yesu penkome eye wokata okpodo yoyo amesiame ike ayo apeto apenkola amesiame ayo apeto apenko akpodede ne le dogli yo Yesu penko na akpodede mebe na akpohoho eye amesiame ike ayo apeto apenko akpodo yoyo akpogade de fiesi ya le Yesu penkome mekaye leji nukunu fiesio mebe mekaye leji nukunu ha mekaye leji nukunu ple jesile ba gbemu egbona na o eyi ne jita ye ne kwa siji la pramea egbona na o eye na huele Yesu penkome me va do peton lia azon do peton lia yenye ti dodo de yepe enya penute tenchi yepe nya de ka atema wonu kata yepe nya elabena ewo hihiato yepe nya me eye yepe nya de kapea esunao yepe nya de sunao ewo do le Calvary le miape de poponchi ewo do le Calvary na miape hohople ewo do le Calvary na miape doyoyo ewo do le Calvary na miape gadede yepe nya de kakolia yepe esu mehia bede mave jichi kokwe aso wonade ode mehia benade mave jivele aso wonade aso va kpede yepe nyanchio mehia bede mave ji amikokwe aso kpede yepe nyanchi benade wodo mehia benade mafafi ava son kuvinye afavi kakakaka mehia be mnyaso na de keso kpe yepe nyao ela bena egbo yepe nyada ebe nouveau eye fiesi ya nou nouveau eye ne levado apetola gbagba ple jikose eye ne gbobe o ehe fede nye de popo tanamvo ehe fede nye kokotanamvo eye chochoke atema swasio fipila eye de popo atema swasio pipila go ha eye jojo nyenye ke Yesu khefede tanavo le Calvary pe atiso gantia atema swasio fifila eye yaira apeto ape yaira ke srana asra atuo le tepe kenele fipila go ha eye nele wesia le fiesi ala apeto enuita o khefedo le Calvary peto ajivoa atu na o le Yesu penkome minami akwasia le Johannes pe agbaletaton pipiwi andrelia Johannes taton pipiwi andrelia ke Yesu ke edo enu na wobena fofo nyele dowam vasede fifi eyenye ha mele dowam ebe fofo nye mawu yikele tipo mia wola ewo nu wo pedoa ewe ega patole wom egbegbe eyenye ha mele dowam ebere ale tututu fofo nyele dowam eye ewo na do zirika enu make ne amobia le gbetodora mea ebe fofonye le dowom vasede fifi eyenye ha mele dowom ebe fofonye le dowom me fofonye ne le dowom de me dona kponu eye Yesu Kristo yikenye dela yikenye ameke kona nami ameke yo na domia Yesu la wo dola gbo mele fiensi ya eye Yesu ma dokponu o amen
eye ne Yesu todojide ne Yesu lewo dore ewo na dona ameyo do jide enchi ebe ne megbe kasi yepe awuntiko enuma ko hia na nyiala me hia be mafavio me kade yeti alegbegbe benane me biana de le yepe nyalanu la makpoto yoyo eye enuma jihose ma togbelasi esedede bedede pe hose eye ebe enu yo kacha evinye deko weya na kpoma wu pe nyalako eye na gbe apeto enu ine gboro aye yalo eye ma hwe to nyayame apeto ade bubu wo ti dodo de ye pe nyanti le Yesu pe come eye jidudu poko se la sio abe aleke apafiama gbole ebe gbronya de kapeko eye nye docho la pe lame ase eye Yesu gblo enya e gbronya nemya chami gblo Yesu penya chote peya achekpakpa penya nuse penya am enyama ike gbogbogbo siami na nemyi gblo chote peya na kpodoyoyo eye na kpokatutu eye na kpodedele Yesu penkome na va abe kalebene eye Caleb pe jikosele asio Caleb meva le wo avele tekame meva le wona awu egbobe mi choto anam ebe mahue ebe toma mahue enuma ko hiana o eye esi neva dodo pe azon eye abe aleike Yesu Kristo ebe de mahotoma ebe mahotoma etosi ato ikele agbomea na ko kata le Yesu penkome amen. And you have the covenant faith. Eye nu babla pe hosele asio nu babla pe jihose ma ubla nu plimi eye wo gblobe nyenu yike me bla pimi la nye mele ji dage o yepe dede papo yepe hohope nu babla ebe amesia me yike ayo amesia me yike ado jide nu yike Kristo woji ebe o mau wo nu babla nye silo me hia nu babla ebe macho nyenya adewo pe jime eye nu babla ma pe jigom mesesenua ya yira pe nubabla doyoyo pe nubabla gadede pe nubabla nukunu pe nubabla nukunu pe jesio pe nubabla awode ji la gbomele Yesu pe nkome ema enye kose si togbe apeto ale pomo benane nomiasi eye ema enye tidudu pe hose eye ne vale fiesi yari mano paplam alo ati jojo le dokiomo wonto ne nye bena hose ke la siwa adunu vonji le fiesi ya eye hose ke le asio le fiesi ya la nye hose adunu vonji hose ke la sinya adu toleleji lele mepuma probe hose ke le asinya adu satan na pe ameji dudu jinam egbona na o mebe egbona na o eye mau pe nu ye wo po koselasio eye nu si anu ike dokpole nu chila onchi apeto ale gbobe mele nu ye wo ge ebe mele nu ye wo ge eye na zunu wo ye le Yesu penkome. It's available for you. Esogbe dare na o na nye gbapli o na mesiame esogbe fofonye le do won va se de fifi eye nye ha me le do won mi na mi akpo Johannes pe agbaleta wine Johannes tawine machle pupu wolia Johannes tawine pupu wolia ebe de o ebe nye ple fofonye de enya yike megbulo na mi nye megbulo le dokunye si o gake fofonye yike wele menyela ewo eyele dowom de me kwesebena mele fofonye la ha le menye oa nyasi o glom mele na mila nye megbulo le dokunye si o ke fofonye si no menyela yele dowom ebe ma wuye menye nye metrona o enu wo wo gbere gbenke komea ele
wo gele agbome e choke amota a choke ocha e de amova ita a de ocha e yodo amota a yodo ocha e tukamo e ye a tukawo e ye wa wo nyele Yesu pen come mina we de kelia ebe mi homse bena mele fofola me e ye fofola ha le menye ke ne menye nenem ola e ke mami huese le dowa waota kweku ife vava mele bromna mi bena a mercy huati nyese na la enu ihia na o le fiesi ayema bena na kpode dia enu ma ihia na o bena wo na ho Yesu jisi de yo jimnele ho Yesu jisi enu ma o le bena wo lele di nukunu tokere nukunu amlimatore enu ina ho enu ina wo fiesi ya ebe a mercy huati nyese na la e dosio me wola ye amaha awe eye gatowu esiao wawo ela bena nyela meyina fofola gbo medene doli gbo amen. The miracle of God. Mau pe nukunu gede agbo mevo. Le Yohanes pe agbalegbanto taton. Pupui aton lia Yohanes pe agbalegbanto taton pupui aton liam eye mianto mienye bena ede dokufia be wachom nya pe nouveau ajoyi enuma ta Yesu varo enuma ta wo kudo enuma ta wo fonde titrecho amekuko dome esi wo won keke ton le yodome eye mienye bena Yesu Kristo nya dela Yesu Kristo nya pe doyola Yesu Kristo nya pe hola nya minye bena ede edokufia bena ya chom nya pe nouveau ayi enuma Yesu va be yawo enuma ta wo va anyigbantido enuma ta ye wo na evivi wo vivi na nunto benade ya de nuvonda benade be emanye dodo ikelesi emanye nuse ikelesi emanye tadojinu ikelesi benade we de dokufia bena ya chom nya pe nuvon ayi eye nuvon de kemele eya mame okukui adelia le kukui adelia me amesiame sinua eya ma eya mela me wa nouveau o nevado Yesu gbo eye ne le Yesu amen eye Yesu cha le mewo Yesu globe me le hotoan eye me le pom ne amiade senyegbe eye wo huye pe ji hotu nam la benyela magede me le gbo ne Yesu ava le mewo eye wo cha ne le Yesu amea Yesu nana minuse be na mia no agbe yeye ebe amesiame sinua eya mamela me wa nouveau o amesiame si wa nouveau la me kpo eya ma o eye me jesi eya ma ha o amare ele globe me kpo de dia alo nyi me kpo de dia le do la fa Yesu gbo de me le jidudu pe agbenum lo alo o le jinye dumia le do la fa Yesu gbo de me so nyenu se nyenu tete so de Yesu tia nyenu nya wowo yike la sinye be na me so subona abosama awo we ya va Yesu gbo ne Yesu gede me le gbo wa de kpokpo gede me we ma eye yepe nu se agede me wo eye ne yepe nu se gede me wa de kpokpo aswasi wo hoho aswasi wo. Look at verse 7. Minami akpa kukui Andrelia me eglobe viwo mingana mi viwo mi soheo mi ametitio mi viwo amekesi de vio penu gomesese kwele wea asiwo ebe amesi vio mingana amedeke na flumi o amesi kele nu jojo womla amejojo wonye abe alesi eya hanye jojo tola enekunyilia amesi kele nuvo womla eya cho abosamme ye gomere be abosam ye tutui abosam ye gbodeme abosam tutu na mekpoto wona nouveau eye nelenye abosam yo mejela nenye abosam subola abosam la globe okay tutu numa enu fika odola no so be dare afibubu eye abosam pachede jio abosam pe achekpada meji awo de dara gboji fiesi ya abosam
abosam ele achekpam bena na nouveau wom bena na vele mo bada acho anonu bada wom eye nenele abosam tia matema gbe nebe do dode na o vo nebe Yesu gedeme eye Yesu abosam pe achekpada mejada la gbojia abosam adokole agbome eye nele globe nyime ganya abosam subola o abosam egela agbome eye ela gabado aglobe he vavie lebe waya lebe la globe awo nyema wo ela be nkancho le globe abosam nyime ganya towo globe abosam nyime ganya towo Yesu to ye menye globe Yesu to ye menye globe Yesu to ye menye eye nele blenebe nyime ganya towa adogli eye wa gbole ti o atutunde agbe ebe o po megachi jina globe po nya Yesu to ye menye Yesu ta tu igbakro na poda Yesu akpanko wo abosam Yesu akpanko abosam le agbome yuda janta adogo gbapre satana mana o eye eglobe le eyanuti ma uvila ede dokufia be ya ble abosam pe dawowo agbome egbere Yesu agble abosam pe dawowo la agbome eye nu sianu yike cho abosangbo cho a evivime togbo apeto Yesu Kristo elegbo agble abosam pe dawowo la agbome enusianu yike ne wotava enye nu gbegle enye nu von ye abosam to na ma megble na nu ye abosam le gbebe me hia wo do anam abosam be vai we anam abosam be vai we achanam enu mo yo kata abosam le tu la gbome eye le sinoji de noji le sino de nuji de Yesu gedeme Yesu geda gbome Yesu agba abosam pe nu mo yo kata wo tu la gbome enu yo kata abosam wo la gbome Yesu agbe odome do lele Yesu agbe dome eye abosam pe fuwame abosam pe fese se gbegble ika abosam wala gbome Yesu vado enu manche Yesu vado ebe le siata mauvila de dokufia be ya gba abosam pe dowo wo bobe amen to mado de abosam pe dowo wo alo ma wo dowo nye to mado a sinful boldness. Nouveau aliale nouveau wome. Jidepo abedo jidepo le nouveau wome. Echo abosangbo aloma we wona numa dipopo de enya abosampe dowo eye abosam alo dipopo ade maugba otu aho ahatununu anu aha amu eye bubume anu aha kaka ko anu denu anu trunu ye ko ye ntola janyi amlo ye pehede di ame enu mama timanye maupe dowo ta eya nuchi ye mau vila ede dokufia be yela ya ble abosampe dowo wo dome Yesu agba abosampe dowo dome la gbome le Yesu pen come jipo sokbede nchi olo de o chane sokbe na jipo a ma wu sokbede nchi ovo de o chane sokbe na ma wu a Kristo ikenye dela Kristo ikenye miape apeto Yesu yenye ameike acho nouveau soko e wa klonu chi o e wa na ofofo popo Yesu sokbede de o chane sokbe a Yesu titre o jipo toanu eye elefom eye amesiame yike aseye pegbe eye wa hu ye pe jipo truna Yesu a Yesu agede melegbo eye ne Yesu gede mere de la gede melegbo de pokpo vado ema ne doyo la gede jiome a doyo ema vado eye ne de la gede agbome a hoko plema vado katula gede agbome a katutu ema vado agbome ma azon me gbobe azon fifi me be fifi la yo agede agbome nya bobota eye nya nku nya bobota eye nya nku neleti chochokema neleti katutuma eye nenye bena enwo kata o le Kristo de lame
Kristo ikenye de la wonto ne nye bena eisi me mahunye ji na Yesu me klobe apeto Yesu kedeme Yesu egbegbe melekpo kedemenye na chimenye Yesu me kho abenye de la ene de kpokpo ho avame enuma ke ne dogbe mada blobe amen nya bobota eta one bobo eyenuko ne mia na kuwo jiwotru na Yesu kuwo jiwotru na Yesu be Yesu gedeme blobe Yesu me wagbo na gedeme Yesu gedeme na chekemlo Yesu wagbo na meke chona nouveau ke na me na wa gedeme wagbo na ameke de na fon bubu adare na wa gedeme wa de fon bubu da na lejibe ne gede epechimia kwa sima ichi na globe apeto aso me senu gome enu me konam me globe Yesu ye ma hunye ji wotru na o ye ma hunye ji na obe gedeme ye ma hueme ye ma gbendale nouveau nyo gbo me trochi me menye becho yi mame a wo de kpakpa so asinye kwa siwa ichi ma une yira o kaka ma une yira o apeto ale nu pom na olo ame apeto ale nu pom na o ekele rajo agbo o ekele church pa meda o ekele hame o ekele pome ame mi le pome me mi le rajo mi le se afi kenele kwa siwa ichi na gblobe menye bele siataye Yesu de kufia bena wa bla bo sampe do wa bla nouveau wa bla dipopo nu nyonu de sia de dale agbenyeme kwa siwa ichi nele ko asiwa ichi a da fla titre le Yesu pen come titre le apetola pen come le ko asi ichi alo ye ne le jibe de kpakpo ne suyesi ne jibe hoho ne suyesi ne le ji tatoke afisi api kenelere kwa siji na chitri maune yirao mebe maune ga yirao ke mauja so de kpakpo aso yirao mauja so tatoke aso yirao maune so hoho aso yirao kwa siji na chitri fofo le Yesu pen come we gblobe amesiame ike ayo apetola penkola akpo hoho amesiao le wope apome le wope tepe vovo ko pe asichi yo titre le Yesu penkwaji yo le gbogba pe jidepo o le gbogba kakadechi bena Yesu Kristo de kak honko yenye yo pe de la apeto de o le Yesu penkome chawo pe nouveau ko le Yesu penkome o do me to yo kata o wona o de na zon le to madome yo sona do ko po na de nu podio me abe hane ya bosan pache do pe agbeji ha abosan pe do da lo pe agbe me na tutu abosan pe do de sa de da lo pe agbe me na tu kawo na ofufu papa blibo agbe yeye ne gerome nu wo yeye yo sun asan wo ne wa sunu wo yeye o le Yesu pen come na be wo gbogbo ne di dasele wo pe ji o mebe cho asan ja ma uvi oyo yen pedodoji jimetotra pe pedodoji hoho pe pedodoji hoho ple pe pedodoji la gbesi agbe me fipila agbe na wa peto la bina mienye be le donchi na mivo le Yesu pen comme yemie dogbe dale baglo amen bubu hihia goto fe amen. Keep on standing as you ask the Lord Jesus Christ to come in. Ne demona Yesu bene gedeme a Yesu gedeme vo gedeme gbapele khoho apetola pe khoho kpokpo swasiwo ye de kpokpo swasiwo azon ye ne kpodede ne kpohoho ne zuma wuvi wonto na cho alome kapomoviwa na nglonko gbapele ko ikemenele gbapele kapomojesiwa na ngure achodo dabe ime dogbera ime kwasi ajia hoho so asinye be wa pere ntu amen amen tepesia tepe kenele ne zun ameyeye ne zuma uvi ma ukro gede ma ube pome ame jipo le kpojijo ye miacha mie le kpojijo bena ne gede apetola pe pome ame fiesi ya le Yesu pen come
Baglonambe amen. Mie yira ma upenko. Bena ma uyirao. Ye ne wa for de ya. Eye ne ho. De kpokpope nyanyua chisi. Fifila yikemi le nupoma ne kpo de devo. Eye azon. Ele bena son bakle Yesu. Ele bena je Yesu yome. Ele bena na kplo Yesu do. Bena na wo esiala. Ehiabe wa kpere nuchu. Ejebe wa kpere nuchu. Kpere manchia na cho alome kapomo viwa. Eye na nglonko. Bakple koy menele. Bakple kapomo jesiwa. Na ngule achodo de blase ke voton. Na de ko plene. Blaton voni. Yenye blase ke voton. Na de ko plene. Blaton voni. 93 04 38 na nko nyue nko iko yona wa nko wa tutututu bakple ko ike menele ple kapo mo jesiwa telephone number wa na ngule achodo de blase ke voton na de ko plene blaton voni fifila ike mile nya broma ma uvie ne zulo ma uvi me dana la pa ma uvi me blenamo après me inele fifila na cho kapomo wa e na nglonko bakple ko ike menele bakple kapomo jesiwa na ngule aso message achodora blase ke voton na de ko plene blaton voni ma uvi me dana la pa ma uvi me blenamo le kwasi ji ne zuma uvi anukware ye ma uvi tona ma uvi dina nukware ya ta choka kapomo wa chwe phone wa chwe ye na nglonko ple kapomo jesiwa ko imenelia nele ngulea so message na chwe do de blase ke voton na de ko plene blaton voni allo 92 32 0006 blase ke vove blaton vove na de ko ple ade jipo le po jijo de nchi wonto jipo le po jijo dola o le to asei le nyame chocho ike ne wota ela be ne khonyala jisi ne khosebe nyaaye sona de kpokpo vanai enyaaye chona chocho ke vanai enyaye khona eda la bo sampe asime eye afine le pipia me ganya bo samto me gala bo sampe nu sento Yesu e pachede juazo ne dola bo sampe nu sem ela be ne ko asiji eye ne globe Yesu amahwe le globe Yesu gereme Yesu we nana ho gereme Yesu we nana do gereme eye ne wuti wotro na Yesu gereme e cho ho ve now e cho de popo ve now e cho ke ve now eye ne suma uvi azon na so alome kapomo eye na yo blase ke voton na de ke plene blaton voni eye na yo ne le yo la globe me podere me poho Yesu khonam Yesu cho nouveau nyoke mezuma uvi oyona mbe na yonko wa ekoya memele e na cho kapomo jesiwa na gble na yo na mea o anwure jadi ne wa pere nuchi ple topodo ple mawunya bena si jeje nyatepea na ga jesi nyatepea deji na zo ablo de vivant and their addresses kapomo jesiwa na cho na ngule we are metenja yo na nglo message achorora allo we are metenja nglo message na yo number v na mele blase ke voton na de ko plene blaton voni wa yo le français bebe 93 04 38 number v ya yenye 92 32 0006 we are waiting for you. Blase ke vove blaton vove na de ko plade remember tonight donc is a great night for us. Saya zagayo nyanami
is the last night. So you can born a year to Pumania Kakagaya. Keke Mamleto. Bring a lot of people that I'm a good way. Nagape. Mi vase. Mi vane mia senyaya. Mi va mia katamia noju. Ge mia senyanuya. Mia se maunyaya. So echo born a year keke mamleto. People, entrepreneurs, we have the last day. Ne chak bo na YESU a megangulebo meganglo nyama bo nyave vire na nglonko ple kapo mo Jesu a na choe our message aserura blache ke voton na reko ble ene blaton voni We have been there. le wesi avwa na gede gbedodora me ministers of the gospel, menya vifa fa heneva businessmen and women, menyi na vifa na vifam au meyo and the way honyala jisi how to move forward. ho Yesu penko jisi yo dolelo wa penko ne no dolelo wa penko yomne ha ike la gbo me ayo penko ne atima fa be ma pa me ma yo va ike wa ne le yo ma wa lesi Yesu lesem yuene klowe Yesu tolele ya jimele be na deda ela benami amegbetowa ne vinye va gbonye biama pono biama bolo me chonane eye wo Yesu ne klobe ne mi amegbeto yo vondi mianya nu nyina na mi aviwa be ma wu ti povitoa ewu mi amegbeto ma wu Yehowa Yesu mele do lile yo Blonyare kada penyeji blonyare kako ye nyelame ase blonyare kako ye agbe agere nye jiame blonyare kako ye nye vigito achofi blonyare kako ye nye afo aso blonyare kako ye ko agbe agere alonyame blonyare kako ye nye fome aho katutu Yesu blonyare ka Yesu me ko wonya jisi menyebe nusen le nyalame menyebe amisisi le nyalame menyebe nyagbana kokutio enyange na kokutio nyacho na kosokoso yokata blam kosokoso yokata blavinye ma upe nyame hoji se Yesu blonyare kako do nyarora ne nyane dem le hweme ne dem le tolole pefeme ne dem le tension pefeme ne dem le nkugban me pefeme be na nyanku ike gba be ma ponu dogbeda no bi dogbeda de favia esogbo esunenema avio ne fa ma vifa fa wa yela ba pe Yesu pe vo ayenu sele ba no se nu sele vo amevo nu sele Yesu pe nko amevo ye Yesu pe nko ja eklosia klojena eye adesia de huname me katepe kanelo me kafi kanelo ye pe abo me tore me be ma ahona Yesu vlu wa bo wo asine de gbon wo alone kantinye kasin tinye ba gbene gere menye be katutu ne so asinye be doyoyo ne so asinye Yesu ponu tuma ikele yora ponu nu ma ikele wuliji ponu tuma ikele abiji ele do wule ele yo tout toi dastine le Yesu pen comme to gbeda eye nare atro da sedidi ageda gbome done with the counseling. Maupa me pastor bona atro do gbera ne to gbera kaka globe amen ko cha globe amen male globe le globe eva menam not yet do gbera ele me va gena nu yeye wo po ko se nenu asio jirudu po ko se nenu asio nu babla pe ji ko se nenu asio mawi bla nu plembenari be ma hayao ebe ma yodo ebe dolele imena over Egypt toja ma fajiwo nu babla me pe nyawe ma la mesele nu babla me doyoyo le nu babla me be na no seseria ele nu babla me nu babla pe jiko se nenu asio mawu ike wona nu yeye ebe mele nu yeye woge mana tosisi angon le gbegbe motata ava gbeji ebe nu yeye wo mele nu yeye wo because ne no aso na no wi na do gbedane and let them see you wo nu yeye de la gbenyem wo nu yeye de la gbenyem as possible do gbeda others begin to pray no gbedodora me peto ale se wo gbedodora. Your miracle is for you tonight. You will have the touch of God.
you will have the wonderful power of God. Wo nukunu aswasio. Mau pe asito me aswasio. Believe his word. Nu ijim ne le tututu aye mau ja ona o. Blene. Glo nyane. Me gano nya gbon le ya meko. Yo nu apenko, yo dole le apenko, yo kaka apenko. Prepare your mind. Yo nu apenko tutututu be Yesu. Nu ijim me le be na ona ma e. Me be nu de le me vagena o. Apeto le na de wo gena o. Wo nukunu aju apo. Wo nukunu atu wo le sam. Mau ele la laom. Ele te non pa. Egbe idom ne le dape gere onye savaya. Ava maintenant le fiancia. Dogbera, baba feto zaya tonyelo. Maga tonchinyo. Yesu gbanya deka. Ava fiama po kosene no asiu. Ye na zan kose aba ava fiama kene. Ebere, enu yu ame mo wo ko nukunua. Nem ya chami wo ne nempe no tututuwa. Yesu ametro, ale wo le choiva ya ne mako galegbe. Awe na o. As you are praying, Dogbera, Dogbera. I'm still waiting for you. Blene. By my right hand Blonyawane. Blonhahawane. Please. Blene. Wave the flag. Ton si dolele wajine. See that you have done Blobe afi ole. Counseling. Yesu. In that Blonyade kako. Nye jofito ahohaya. Yesu blonyade kako. Nya yikuo ahotoyoyo. Yesu blonyade kako. Fuanya ahotoyoyo. Yesu blonyade ka. Blonyareka mokho nya jisi mokho nyala jisi menyebe nusele nyalame mawo kiki akple nyae. Thank you. We have done with right, done with Dogbera upside here. na vi dogbera Center and the left. Many also are towards the gate. Let's attend to them. Even those outside there, let the ushers quickly. Counselors, move to their places. Get them registered. As they have given their life to Jesus, we want to attend to them. Yes, let's move towards my left-hand side. There are more over there. Am I seeing flag there? Yesu ponu semblibo de dolelo katanji. Wave it for me. Mau dokpeji. Jipo dokpe Yesu penkwaji. Bele Yesu penkwaji a eklosia klo aji. Bedoji. Okay, thank you very much. Edoma. Praise the Lord. Hallelujah. I say praise Mebe the hallelujah. Lord. Stand up as you receive Le your tepe nele. miracle. Na ho nukunwa. Praise the Lord. Kafu na mau. You stand up now as you receive your miracle. Le titre be ya ho efe nukunwa. Miracle has come. Blabe nya nukunu vadovo. Not on the basis of my crime. Menyi bele nya avi fafa avi menya fafa tayolo. Voile doi Kristo wole Calvary pe atiso ganchi taye. Eye Yesu blabe o we nouveau. Merene doli blabe we nouveau. Oh le glon vivi agba tro glon ke we nouveau. Wo kukio kata wenu. Wo dolelo kata wenu vo. Eye yi memnya yo Yesu penkoa. Dolelema adava dolelema o kata wa lo agba wa jo. Blabe fiansi ya nukunu geda gbenyeme. Blela. Blabe fiansi ya me honye doyoyo. Eye esimia blon amen mamleto a na do ki okpo eye na kpo be eva menai blobe ma uwenam le Yesu penkome na kwasi de kaiji eye na chovelia ado api ke kuhia lena o fi dolele alia fi vevese se alia do de kemelio aglobe nye domadamada le ma ugbo. Après toi la si togentio, elle a si degentio, elle a si e wa yodo e wa choda sedi dia demena o le fiasia. Le sogbe a. Baba me sogbe. Fofo le Yesu penko kakola me. Nyenye hwese. Be nyape dolelo kata nyape dolelo veve se so kata o wonu le fiasia le Yesu penkome.
signs and wonders Nukunu everywhere. ple jesio le tepe sia tepe le fiansia. Nukunu la fe ome. Do yo ple gade do la fe o kata me le fiansia. Apeto me do gbeda. Hoho ne chowo pe fefese se ojo efo. Eye me do gbeda be ne va me ne ma. Pe do chinwa ne va me pipi la le Yesu pe nko me. Dolele sia dolele. Dolele sia dolele me kanko ike lesio. Chowo pe taji kaka so ida fo kome afo vio me. Me dese na wo dolele Togo le Yesu pe nko me. Abo sampe dowa wo kata la mere pa gbe me la mere pe nu chinu de me apeto ble abo sampe dowa wo kata do me le Yesu ben come yo dodono o de game yo te dani na wo nu ye wo pe nu kunu le agbesi agbe me eye jiji si ajiji yikele koko pola sia koko pola me ye bele bia be oh Yesu we yanam dok pe ji ne fi fila le Yesu ben come apeto mi de akpe no la be na mi enye bele we wo o do wo ade eye wa de sia la gbe sia gbe me pipila akpe na wa apeto akpe lo eva me fo ewe nouveau le Yesu pen comme ye mi dogbe dale. Amen. Apeto la we na ovo. Ewo tutu gbomele ewo gbomele apeto we na ovo. Me kafe na mere pepe pomo. Dodo ki opo. Ewe na ovo. Brobe ewe na mvo. Mebe we na la. Mebe we na ovo. Dodo ki opo. Lele dodo ki opo ne panu apeto wa. Nuka na wo. Na cho alo me kapo mo wa. Ye na brobe de. Mda se di de la signe. Me dibe ma di da seye. Na yo blase ke voto. Na de ko plene. Blaton voni. Do li la pa me. Amen. Gablake. Amen. Dodo ki okpo. Mo pa me agbonfo. Pasteur